إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية حديث الإمام ابن ماجه من حديث كليفان سنن جنافني دين من حديث أبيغتون حديث جعل مرين الإمام الشوكاني نيل الأوطار بدالوني من حديث صادق أسفوا راوي نكي أي الصحيح جوس رواتنا يعني كي بخاري الإمام بخاري صحيح أدي الإمام مسلم صحيح جاوس إبي بيفلون حديث إبي بيفلون كبير نقول كربا راوين كبير إن الإمام ابن ماجه من حديث واكربني كما قص عبد الله بن عمر إنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بدالوني صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بدالوني في من بيكلون أي أصحاب بيكلون رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مغرب نماذج كرب مفوقا دين مغرب نماذج كرب ميهم جترين مسكتون نكمة جن ديا ميها كودية مسكتون ننكمة مسكتو كاتيب ميها كتيبة مين تباونيكو رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكتون بير بداعنا مفوقا أنيكا أمبر بداعتي بداعن نبيروكا أنيكم بار حلويكم إكليك فان مي بداعن نواني إكم بارن حلويكم مي بداعن نبيروكا إكليك فانونجي عند بداعن هنوي إزار كل مي مت نانجواجين نانجيوم إكليك فانونجا كاكوفل كشفا ميمبرا نانجواجين إي بارن حلويكم هنجام وجين مي بداعن نواني algon me gitere miya koes likam baran haluwe ko hingar baafar mundu mi maccanne gene e ifadu gotaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fisari haluwe ko bara mi wadagen nawi wadana weruga ekle ekfan ge hizar izar mioni ekle ekfan ge kaku fulu kashwefa den wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalana mi hadith ful qurbani tibamihum ufawirkam ge khabar libigannashe wa tibamihum ufa qurashe tibami hun adwabur kurve raskanange uduge dortakun doren huluwa tibami hunna medu malaike bekalum puruful matiga tibami hunna medu fakhru wari wadigannawaye ade allah subhanahu wa taala bekalun wahi kurve timan raskanange alunna tibe bekalun ballawashe timan raskanange alun tibe be fon dekodaga nawashe emihun ए फरीदा अदा कर मफोगा मिहार ए इंतजार करनी अने फरीदा आशे ए मगरिब नमाज कर मफोगा इशा नमाज इंतजार करनी कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब बे कलुन्ना मिस्कित का वडागन तिबे बे फुन्ना मी उफायर कम के खबर देवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उडुम दोरिन हुलुब मफोगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी अलुन्ना बन्नवा मलाइके बे कलुन कुरफुल मतीगा मी आदम के दरिंग तेरे हिमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मियालुन नाबेगतुम इकलांगे फख्रुरे ओडी गन्नवनी साले कालगुन मेंगे तेरे हिम बस मिया को एने के दरिफुल मोला केवाफनम साले के रे कालगुन मेना फेनगिन दी फदें वानतन होदा कुदिन्नामद एमी ए कुदिंगे माइम बफाइन उफावाने एकुदिन एमी हुन्ना एकुदिन्नामद एमी हु फख्रुरे वाने एमी हुन दुनुंगे नुबुने कम गावे से एमी हुन के हालु गदुलुम बुनाने तिम निकन दकेश तिमना के दरिफुल किया मोल वाने गेनस वेजे Allah subhanahu wa ta'ala iklange alunge terein Allah subhanahu wa ta'ala kiyamantere mogotum e farida ada kafa ane farida intizar kuran tibi Allah subhanahu wa ta'ala alunna behegutum malaike bekelum kurful matiga Allah subhanahu wa ta'ala fakhru rod gannawani misna wada gannawa miyevure bodu iname adam ge dariya kelle benato Allah subhanahu wa ta'ala alunge terein ebis alaka e miha ka behegutum elaka behegutum Allah subhanahu wa ta'ala fakhru rod gannawani ma evure bodu iname evure bodu mukafa ay nonnane
den kibenganto Allah subhanahu wa ta'ala e mihuna begatum me fakhre rodi gannawani e Allah subhanahu wa ta'ala kiyamuntar mugotum e farida ada kofa ane farida in intizar kormuga tibitive ema algon men wes algon men hituge emme adin ummid kon edema hingwa Allah subhanahu wa ta'ala e beka begatum fakhre rodi gannawa fada alunge tere algon men simeneto ade mifadain algon men idekam gawana algon men oti efadain amal kurun e ashab bekalun e amal kurai fadain aniki jamaat ga namada farwatru ma ekiga in namad kur mafauga an namadan intizar kurun admi algon men ga mawdu'a wes gule hadithan algon men wahaka dakom midakani awre abegutum admi hadithan algon men ibru annanam ekon ke kuriga rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum warde fa hin hadithe bahz ibn hakim روا حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها قال قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه هذا مي حديث باز بن حكيم كي أبيفرق مي رواق الدبني مي باز بن حكيم بدال مي حديث رواق ربني إكليك فانا بابا كبين ده إكليك فانا بابا باز بن حكيم بابا مي رواق الدبني حديث باز بن حكيم كافة كبين إمام متانجا رسول الله كفان صحابيه كي باز بن حكيم كافة فلو أد باز بن حكيم كافة بدالوني تمنى كيف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قاد النبي ما إيه الله ورسوله أهرمين عورتك بهيغتون أهرمين جنس جنام به أد أهرمين دوكرام به كون كنت كتوي ماني كي أهرمين عورة فروما بهيغتون أهرمين عمل ألقون من عورة فروما بهيغتون ألقون من عمل كرام به كون كنت كتوي e awrain rakatir kurami komfade kuntoy kina kuntoy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil kurabani ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka tibage awra tibage ambimiha ad tibage jariya fiwa den en muriha mihun nattaka e awra rakatir kurashe tibage awra tibage ambimihaya at tibage jariya in fiwa den en muriha emmen kiben e awra rakat kurashe den baz ibn hakim midannawani aharmen algonmen bawar mihun ekiga ebbe kanabbaga ekiga ulenama ekanta qur'an ikom fade kontoy awra no qur'an ikom fade kontoy hadith kurabani in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha ada awra rasulullah sallallahu alaihi wasallam deba irshadaki tibaga awra rakatir kurumuga ebbes mihakan e awra nufenna fada gotaka e awra tiba rakatir kurumuga kuldanakan libifa wanama fa ebbes mihakan e awra no dakka hoshkame ebbes mihakan e awra fennane gotaka ebbes kamen no kura hoshkame den anikavis baz ibn hakim kafa from me swal karabani ahar menge terein ekakwes ena ekanima ekene tanegga horinama kanta qur'ani kom fada kuntoy den rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab debani ade baz ibn hakim kafa from miswal karbani har men gitere mihe ko ekanima ekane tanegga mihiri ebbes mihe ko finna kanne kuriga swaluge ene edennevi hurihamme ekkon tanegge ulekam gawana kanta kurmi kon gote kabe gonto sallallahu alaihi wasallam e jawab debani ebbes mihe kan awra nudakkumattaka kuranje huriyaka me kurmu kuldana kan lifawana fa efade kanta kurashe ebbes mihe kan e awra nudakkashe ekam ko den mita miswal karbani ekanima ekane mihe ko hunna tanegga timanu ehin ebbes mihe ko netanegga kanta qur'ane kenato rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga jawab flaki fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya minhu allah subhanahu wa ta'ala aki ekanange ettaka laduwetum ekanange ettaka harmen laduwetum emme haqqu farate mane ki ehem mistakun ettaka harmen laduwetum wuren boda laduwetum haqqwege mani kit allah subhanahu wa ta'ala ga hadratige ekanange kurful matige ma allah subhanahu wa ta'ala ekanange ilmu ful hurihatanega be allah subhanahu wa ta'ala hurihatanaka balla odigembe hurihataneng allah subhanahu wa ta'ala ge nazarun
huswegen nude ebbestene huswegen nude hema Allah subhanahu wa ta'ala hurihatane gavis eknanga ilmu fulun wodigembe Allah subhanahu wa ta'ala hurihatane ves balwa wodigembe hema tima ekane hunna halu gavis algon menge wajibaki algon menge aura rakkater kurun niwa kurun e aura kashfunu kurun admi mi hadith riwa karwa bebe fulunge eta bebe fulun riwa karwa hadith mi hadith al-imam ibn Taymiyyah enega fay muntaqal akhbar ada al-imam ibn Taymiyyah e midannoni mashhur al-imam ibn Taymiyyah ge kafa al-imam ibn Taymiyyah ge midanne al-jadd mota ibn Taymiyyah ge ibn Taymiyyah ibn fa hotale vijja i al-hafid wani kafa darikanu ibn Taymiyyah ko mi muntaqal akhbar e kenu fay ta'lif karbi ibn Taymiyyah al-jadd mota ibn Taymiyyah ge kafa ibn Taymiyyah vidalwa gotuga mi hadithaki an-Nasa'i fiwa den hadith riwa karbi em machatbe fasbebe fulon riwa karbi hadithen ekmane ki al-imam Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi mi hatar be fulon riwa karbi hadithe mane ki fasbe fulon e bunwijja ega muradaki Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i mi fasbe fulon ibn Taymiyyah vidalone rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i النسائي في وادن تب بيفرم من حديث الواقرة في بني إما إجمالك بخاري مسلم أبو داود ترمذي من حديث الواقرة فيه الإمام الشوكاني مية تعليق دبمون كمان دبمون بدالوني الإمام النسائي بسبوته من حديث الواقرة فيه كما يقص من حديث الواقرة فيه بين الإمام النسائي بس بين الإمام البخاري من حديث الواقرة بني تعليقكم معلقكم بني كي تعليق كم إمام بخاري رواكروا حديثك عمبتك نبنوين أي الإمام بخاري كليفان بالصحيح قال رواكروا فحديثك إهم بنيمة الإمام بخاري كليفان بالصحيح قال رواكروا فحديثك بنوجه إمام جهني أي إمام بخاري مسندك رواكروا فحديثك كم يقص حديثك إجا سندا بهيجو تنهم إبس شك السؤال وفدي بربر ما فريهم من أسفا حديثك من حديثك بعض ابن حكيم كافر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كربني हर मिंगे औरा हमें कने फाल कुरन जेने नो तकशफ कुरन जेने हमें कने इम्मे दफना तककं ए तिमागे अमिमिहा दें तिमागे जारियाय वाकम गा वाणमा ए मिहा को दे मियदकी मिजमानु गे दुनियेगा जारियाय उले दुवसवरे नु एमा मिहार गे दुनियेगा हमें कने मिहा का फिरेहन का एनगा औरा कशफ करवेनी हमें कने एनगा अमिहा टका इनु एहं एब्स मिहा टका एनगा औरा आदाग हालतुगा कशफ नुकरवेने आदाग हालतुगा एनगा औरा दक्कागे नुवाने अदे तिमागे अम्मीहा तिमागे औरा तिमागे अम्मीहा कुरमतीगा तिमागे औरा कशफ करवेदाने ए में हदीथ के नस्सुम एकोतंग एबा दलील लिबदे नोतंग गोतका दनवाना में हदीथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमागे अम्मीहा फीवा दन तिमागे जारिया फीवा ए मीस मीहु नटका औरा रकातिर कुराशे ओ मतमुंग एबा देहवे तिमाग अम्मीहा कुरमतीगा औरा कशफ कुरुं आई फाफैनुंका देंगे हम जिया ए कमुं एबा दलील लिबे तिमाग अम्मीहा कुरमतीगा तिमाग औरा फा निवा नुकुरुं आई हुद्दका मेकमगा वानम तिमाग अम्मीहा अब्बस तिमाग कुरमतीगा औरा निवा कुरुं आई ओकमेन्नु माने के अम्मीहा अब्बस एनगे औरा एनगे फिरमीहा कुरमतीगा हाम कुरविदाने कशफ कुरविदाने एकम अम्मीहा अब्बस एनगे फिरमीहा फिवा एहिं एब्बस मिहे कुरमतीगा आदाग हालतुगा एनगे औरा कशफ नुकरवेने मी हदीथुं एकमं एबा दलील लिबिदे आदाग हालते मिदन्नमणि मिसालक मीहा को इत्तरारी गोतगा मजबूरी हालतगा मीहिगे औरा कशफ कुरन जहिदाने मिसालक फरवा कुरमट्टका बेसवेरियगे गात दायरुगा ए बेसवेरिया गे कुरमतीगा औरा कशफ कुरन कोम्मेहम विस जेहे काला बजे जेहिफा वानमा फरवा अट्टका सही फरवा अट्टका एकम कुरुं ए एकन नुकोन नुवाफद हालतुगा ए हुद्दकमें ए गोतका विस मनाकमेनो I think mi hadithum inge midani baawar mihun takettibe urgavis emihun getereng ekakan aneka aura dakage nuane kan adi mitanga mitanu mi hadithum algonmena e badalil be hamekani firihenunna anghenunga aura belum haram mefa adi anghenunna hamekani firihenunga aura belum haram mefa nimuni ki nunkan isabaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi baz ibn hakim ge kafe devi jawab ga baz ibn hakim ge kafir mikuravi ahar men bayaku ebbeko anebbeka ekiga tibena makanta qur'ane kinakun he jawab ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith ful karabani hadith ful karaba hadith ge maana ga mi unani
තිබාගේ අවුර එබ්බස් මීහක නුෆෙන්න ෆද ගොතක තිබා කන්ත කුරුමු කොළදාන කන් ලිෆාවාකම් ගාවනම ඒ අවුර එබ්බස් මීහක නුෆෙන්න ෆද ගොතක කන්ත කුරාෂේ মানে කි අවුර නිවා කුරුමු කොළදාන කන් ලිෆාවා මීහා ඒ අවුර හුරිහා එම්මගේ කිබෙන්ස් නිවා කුරාෂේ එම ඉංගේච්චකි ෆිරහෙනක වෙස් ෆිරහෙනගේ අවුර kashwegen nuanakan firihena bes firihenega awre balagen nuanakan anghena bes anghena awre balagen nuanakan hamekani ei anghenuna firihenna demeduga oykam nunkan denevi awre belum haramun ei hamekani anghenuna firihenuna anghenunga awra firihenun belum firihenunga awra anghenun belum ehin oykam nun adikwato firihenunga awra firihenak belum bes adi firihenega awra ehin firihenaka dekkum bes hamekata anghenega awra anghenaka belum bes adi anghenega awra ehin anghenaka dekkum bes mi hattares haram kantatta mikanataka mi hadithun aba algonmenna dalil libide adi mige itura rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum warad fa ein hadith tawga mikan adi mi waran sarih gotaga bayan ko deba ham ko deba egatrega rasulullah fan hadith fil karabani imam tirmidhi riwayat karba hadith ga ibn umar radhiyallahu anhu ma ga kibain rasulullah fan sallallahu alaihi wasallam hadith fil karabani ijaakum wat ta'arri tibamihum awra kashfu kurmun durheli wa shikame nota oriyamun tibamihum durheli wa shikame fa inna ma'akum man la yufariqukum illa 'inda al-gha'it wa hina yufdi ar-rajulu ila ahli fastahyuhum wa akrimuhum hadith karabani hama kashurun tibamihunna egga tibamihunna eggotka bes wakinwa bayakwe ebeki tibamihunna ekiga abudus wa bayke ei hamekani tibamihun qada haja kura irgaya adi tibamihun ambina eki eddan kura ir fiawai bima tibamihun emihun deke ladugannashe adi emihunna kamehita ma kongitashe adai kombeto ei allah subhanahu wa ta'ala ga amru fulan algon menge gata wadagen tibwa malaika bebe kalun algon men gata wadagen tibwane par tafatu wattar ke malaika be kalun midane tafatu wazifa dan ada karwa malaika be kalun algon men ga amalta liwa malaika be kalun algon men aki abudus wadagen wane algon men rakatir kura malaika be kalun algon men aki wadagen wane allah subhanahu wa ta'ala rahmat fulun algon men rakatir kura bekus rakatir kura malaika be kalun algon men aki wane ebe fulun ga rakatir kan allah subhanahu wa ta'ala algon men no devikam ga wanama ada be fulun ga rakatir kurwani allah subhanahu wa ta'ala ga amru fula allah subhanahu wa ta'ala kemantir dagan no gotum ikana ga amru fula kurwa kame ehin ekanta allah subhanahu wa ta'ala algon men medur ko nudebinama algon men halako ge hinga dana e duniya ge ebole jinni shaytanun etabaware jinni shaytanun ei algon men nufenna ruhani bay kam ga nama midani maddi bay nu alifanu fadifa bay ruhani midani malaika be kanu fad ruhaniyat nu ebihun gunani ke enme algon men ge mihun maddi baata ke nu emihun gunani e algon men ka emihun ka midani jinni shaytan ka bare nufora emihun control nukrave emihun ka tahakkum nukrave e allah subhanahu wa ta'ala ibra ma gada bay medur kurwa algon men himaya kurwani rakatir kurwani malaika be kanu medur kurwa dengade ege turabes muli duniye adi ilmerin danna haqiqatan mul dunya frifam mani tafad jarasim takunna bacteria takunna virus takunna kiveganto algon men nevala iruga eta bawar jarasim algon men ge nevai etre wadagendan algon men fembola iruga e femfadun eta bawar jarasim algon men ge hashgan etre wadagendan mifada eta kamaku wes mi hashgan salam karwani hame kan algon men ge hashiga mihunna mi jihazul manaa nota immunity system ege masay kurala rawlkamo ekanyenu ekamako allah subhanahu wa ta'ala malaika bekanu medir karwa algon men karwa himayatuge mativerikam algon men salam begende ma allah subhanahu wa ta'ala hadratan libi himayataki comme kas mikawat kaves allah subhanahu wa ta'ala iba malaika bekanu algon men gata nge bafanuwa denga minu sabta kaves malaika bekanu algon men gata badagi algon naaki ulwane adi kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith ful warda fadin allah subhanahu wa ta'ala ge malaika bekanu ngtere waqi qafila khassa kuray wane bimuga allah subhanahu wa ta'ala ge dhikr kurve majlis ta belle mattaka خاصة إفاوة باي هذا بيبي فلون الله سبحانه وتعالى ذكر كروي مجلس في نوداك نافية بيبي فلون قوالا بان حلموا إلى حاجتكم تباميهم بين متكا أوسع ناشي هذا دين بيبي فلون مي ذكر حلقات ذكر مجلس بيبي فلون بلوان ذكر مجلس تنمو الله سبحانه وتعالى حضرة بداك خبر الله سبحانه وتعالى دبان الله سبحانه وتعالى بيبي فلون نبر ملك هذا دنودي كمان comme egas malaika bekalum algon men getere badagin ulwana hema ebebe frunna takavis algon men jene ebebe frunna makun hitum gotum ebebe frunna algon men ihtiram kur mogotum kame hitum gotum wes algon men ebebe frun kur matiga barahna wege nudium
ei muhimmu kame aikamako agodo sanan kuran jehene ebebe fulunge kurmatiga algon men laduet man jehene ekamako evvoren boda ladueti mun hakwege mani Allah subhanahu wa ta'ala kurmatiga algon men kurmatiga wa باز ابن حكيم رواك دبا حديث قابس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه الله سبحانه وتعالى اللدوتهم عد الله سبحانه وتعالى أتكا إكلانج اللدوتهم أي ما حقكم بر ما أولادكم باكمك كم يقص متانغا مي فهم مدنا حديثك إياكم والتعري عد عريان بقتم برهنا بقتم انتبامي هم درهري واشكم مهم مي أتم أبينجي algon men terega hamekani hus firenun tibetane gaves ham anghena ko nekkam gaves hus firenun tibetane gaves firihena ko barahna wagatum ariyamun ei ene huddakam nuungan ene haram kamekan hameko tan anghenun hamekani anghenun tibe jamaate ga ha anghenun ge jamaate gaves anghena ko ariyame barahna wege nuwane eta firihenne nekkam ge bahana dakawa sabaki anghenunna ham anghenu ge kurmati gaves ene ga awre nawa kuran jehen e ham firihenun kurmati ge na awre nawa kuran je faden हम मिमेर मो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबा एंग इरशाद कलगन में नांगोनी मी अबू सईद अल खिदरी रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करवा हदीस रिवायत करबने इमाम मुस्लिम इमाम अबू दाऊद अद तिरमिजी अद हदीस का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगन में इरशाद बनी ला यंजुरु अर्रजुलु इला औरति अर्रजुलि वला अलमरअतु इला औरति अलमरअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबनी फिरहेनकु एम फिरहेने के औरे नुबलाहु शिकमे adi anghenaku eng anghenege awre nubla huskame ima firhenege awre belun haram kame adi anghenege awre belun haram kame ima mifadain belun haram wi fadain edekum was haraman ima firhenaku anghenege awre belun haram adi ham mifadain firhenege awre bes belun haram emvejiya firhenaka enege awra anghenaka dekkum ene haraman adi enege awra firhenaka dekkum was ene haraman hame ekoda anghenege awre anghenako belum was haraman adi anghenako firhenege awre bes belum haraman embijiya anghenaka firhenege was awra dakagen wan anghenege was awra dakagen wan engotka danwana anghenako enege awra firhenaka bes anghenaka was dakagen wan den ehmima awreki komme mihige was awreki emihage hayatuge bavariya zawajigutun enage hayatuge bavariya afiwa den en huriha minataka ena rakka kuran jeni wa kuran jene echek ehmi manunto kashkama kimi kanta kurumuga firihenaka enage anghen darifulu nuhene vene anghenaka enage firihen darifulu nuhene vene firihenaka enage mamma nuhene vene ne adi anghenakan enage bappais nuhine wen kibegen to e faharigga awra kashwegen hinga daana tiwen emima anghenaku marwegen ule irga anghenaku hinewene hamekene firheneki enage firmiha hamegota firhenaku hinewene hamekene angheneki enage ammiha egotukas firhenaku nuhinewene enage mammekabes enage anghen dariyakabes adi anghenaku nuhinewene enage bappekabes adi enage firhen dariyakabes emima misalakan anghenaku marwegen ena hinewane en anghene netijjiya adi firmiha ves natijja firmiha orajja emme awlaawegam mani enage firmiha hinevenu hammegota firenak marwejja emme awlaawegam mani enage ammiha hinevenu ekamako angenak marwegen ena hinewane angenak ne den enage firmiha ves ne den hutibi hus firenu ehmejja ena firenak hinevumuge badaluga ena thammum korwa baludani hammegota firenak marwegen enage angenak enage ammiha ena hinewaka ne den hammegota ena hinewane en firenak nolibunu danti bihu sangenu emvejja wari ham enage mamma hurikam gaves enage angen darful hurikam gaves ena hinewumuge baduluga ena tayammum kurwafa ena ballani mi ngecheke awra kashfu kurmaki ei mihaves serious kameka ema awra kashfu kurmaki ad baligh fa firenak awra enage mammage kurmati gaves kashfu genwane enage angen darful kurmati ga kashfu genwane enage ukhtege kurmati ga kashfu genwane hamegota baligh fawa anghenege awra enage bappay kurmati gas kashfaganwan enage firhen darin kurmati gas kashfaganwan hema awreki timage ambimiha nuata anghenege halatuga timage firimiha fiwa den hum huriha emmege nattaka rakkatere ko niwa kuran jene eche adin awrage minbarake ikubato ade awrage minbara begotun algon me wahadakka ayruga anghena kunama anghenage awreki kabato balmahanga anghenage awreki imam shawkani enage nailul awtar ga mi anghenage awrage wahaka dakafonna baba chapter debafonna namakiyes bab anna al mar'ata al hurra kulluha awratun illa wajhuha wa kaffayha
imam shawkani vidalwani mina imam shawkani ge fatuge mi baba debba nama kiwes minimum anhenage muli hashiganaki enage muna deettile afiwa ei aurai ema muna deettile afiwa ei aura mi haqiqatuga ilmerin gatuga wargina ilmerin ego tarjih karwa gotaki muna deettile ei aura kama dem minun rayu tabis ebori ade mi rayu negifa mone kiit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulun adi kiit qur'anu عائشة تقفان رواية كربا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربني لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكربني حيض ورفاوة عنهنك حيض ورفاوة عنهنك متى معنيك حيض عمر قصفاوة عنهنك معنيك بالغ فاوة عنهنك نماد خمارك إقا منوي رسول الله سبحانه وتعالى قبول نكربانته خمار فيرام غوتغا خمار وس انا بولغا علاغن اد خمار كي بوني واكرو مي علا فيرام اما خمار اكو منوي الله سبحانه وتعالى ابس انهنگه اد بالغ فا انهنگه نماز قبول نكربانه معنی کی حيض وري فاوا مي هنو اكو حيض وري وا عمر غصفا انهنا معنی کی بالغ فا انهنا بالغ فاوا انهنا گ نماز الله سبحانه وتعالى قبول كرباني انگه بوس نما كرمونه enage boes niwa kurumunne oin otum mi dehewani enage bolekiwes enage hashigandu gawa ade bo ade e boluga falafa istashita miwes awrakama ema huriya ilmenes dekadagan waduga bo angnage bola ade e boluga falafa istashita bariham e tiriya demigen akamaga wes eiwes awrage bay den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurba hadith falaka menani لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر رسول الله كمان حديث كرباني ابس انهنج نماذ الله سبحانه وتعالى قبول نكرباني انج زينة تركن فرواف مدان دين ادي لا انهن كجج نماذ الله سبحانه وتعالى اكجا اكي حيض وعمر قصفا وان كجنما اكجا نماذ الله سبحانه وتعالى قبول نكرباني اينا خمار لباس کے گوتگا ہدمو گوتگا خمار اینا الاف مدان دے مانے کی بو نواکف مدان دے اے مینگے چکی خمار کی انگنوں کے بو نواکرو مگنگلے فیران اما خماروں اینا کے بو نواکرم منوی اللہ سبحانہ وتعالی اے انگنا کے نماز قبول نکروانے واہ کو اتم انگنی می بولکی می اوراگے بائکان اے میما علمرین ගෙදරින් බය බේබේ ෆ්ලොන් දකවඩාගෙනවා ගොතුගා මි හදීස් ගේ අලීගා මිනිවන් අංහෙනායා අලුවන් හිනුනා එවස් තෆාතන්නේ මානේ කි මිනිවන් අංහෙනාගේ වෙස් අලුවන් හිනුන්ගේ වෙස් අවරේකි හම මූනා දෙඇත්තල ෆීවා දෙන් හෂිගන ගුහරිහා බය අල් ඉමාම් ඉබ්න් හස්ම් අදි الظاهري مذهب ගේ ෆික්හරෙන් දකවඩාගෙනෝනේ මේ ගොත මිනිවන් අංහෙනුනා අලුවන් හිනුනා අවරාගා එවස් තෆාතන්නේ කම يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مي ابس انهنك اد حيض عمره قصفا انهنك نماذ ان خمار بينكم في مدان خمار انك بو فراف مدان قبول نكربانا اوتمغا اگتك بس الو انهننا من انهننا تفاوت کروا فكانه اما ظاهري مذهب علم دكوډاගෙනෝනි الو انهننا من انهننا اوراغا هم هم بس تفاوت نته كمگس مي ابي فلون دكوډاගෙනවාගේ මිනිමුන් ගොතස් බේබේ ෆලුන් بلوا اگتريگا امام شافعي ابو حنيفه فد بيفلون الوان هننا مينوان هنونگه اورا تفاوت کروا كمگس مي ميد دنيا الوان هننا نوله انما ظاهري مذهب کے رايكي مي حديث بار لبه راي اديگه ترى ظاهري مذهب کے رايا دادي گات گوتක الامام مالك بكمگا دکوډاගෙනෝනි امام مالك دکوډاගෙනවා ගොතුගා අලු අංහෙනුන්නා අලු අංහෙනගේ අවරේකි හැම මිනිවන් අංහෙනගේ අවර හැම එකන ඉස්තිස්නාකි බොලුගේ ඉස්තෂ් ගඬු අලු අංහෙනුනට්ටක බොලුගේ ඉස්තෂ් ගඬ ඒ අවරෙන්නු ඉමාම් මාලික්ගේ මතබකි අද අලු අංහෙනගේ මුලි හෂි ගඬු එනගේ බොලුගේ ඉස්තෂ් ගඬ මූනා දෙයතිලා ෆේවා දැන් එනගේ මුලි හෂි ගඬ කි අවර মানে কি අලු අංහෙනක මිතෆාතුවනි හැම එකන බොලුගේ ඉස්තෂ් ගඬු ඒ හාම කුරුමුකුම් එනගේ අවර කෂ්ෆ කරිකම කන්නු බෙලවෙන් इंगवड़ा गन्नवान अलिमाम मालिक इक्लेफान का मज़हब बिना कुरुमुगा वरब्बड़ बुरवड़ा गन्नवान मदीना के अहल वरीन कंत कुरुमुं गन्नगोता
Madina ga halun kanta kurmun genna going ei Imam Malik arihuga ahad hadith burames wargada ecche kibiganto ahad hadith ki dennoni ebbe fulak debe fulak rawi ingotuga tibbagen riwaya fa hunna hadith ta evren Madina ga halun ge amal eklek fanu arihuga ma iskan deve ma muhim kam bodu ei sabaka bagata ki Maliki madhab ga ilmer vidalwa fadain Madina ga halun naki kombeto Madina ga halun naki Madina aki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana hijra kar bitan not ashab bekanu gina bebe fulun emme ade emme aratib be mashhur bebe fulun ulu bitan den ashab bekanu nafauga tabiya bekanu vitrem vis emme ilmer be fulun ulu bitan ema Madina ga halun naki ebehunge e jilun ana jila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ilmu warta kurmun abai anik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosorga ashab bekanu dosorga Madina ga kamen ngakam ga wanama ekame Rasulullah enguda gannawan ema ashab bekanu giterin ebe ekne Rasulullah ikhbar kommes goto kon libada gannawan ema ei gos kam ga wanama Rasulullah ekmaka inkar korban sallallahu alaihi wasallam Rasulullah fawga den mi a jilta ade egot ga ves evs jile nemengosa den hama ane jile mulin feshiga anani ki nu abadu de jiluga onnane mi fushu ara hisab gande mane ki e jile ge mi hum mulin maru nemengosa ane jile anani ki nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga dosorga ashab bekan tibe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam bekan tibe badal wi komme mi ke sahabiye ma ashab bekan ga dosorga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorga wada gan fo den ashab bekan ga dosorga tabiya bekan wada gan na ma tabiya bekan ga tereng etad bebe fonne ashab bekan ga rehun darbar wi imam Madina muli Madina ga gan ka mi darbar woni ashab bekan ga rehun kuriga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga rehun darbar wada gan fo den tabiya bekanu mi ashab bekanu gara hun daru daganone mane ki tabiya bekanu go dosorga ashab bekanu duniya ga tibbe yuruga Madina ga nubaka me hinga kam gona bebe kam inkar korobane tabiya bekanu go dosorga den ebe fulun go dosorga nubaka me hinga kam gona tabiya bekanu inkar korobane ehima Madina ga mi hum mi amal kura gotaki e jilun ana jila emi hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam go dosorga kanta kuronu goy Bharata Vifavati even emihum min akulu Qurani e jilun ana jilan e darikolon ana darikola ehma Imam Malika hisaban ayruga adi ekkala muddat eha dugegon gos mihunge aadata eha boda tafatuwa hisabaka naade ehma Imam Malik de koda gannawa gotuga Madina ge ahluwerin kamaka behegotun kanta Qura goin ei mutawatir gotega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari wa krefa hadith ke fadeche ehma Imam Malik balawani Madina galweringe amala ballawafa ei sharia ge masdar kam ga ekle ekfanam mi de kodagen noni ema Imam Malik Hijaz Madina galwer ganda kurmun agota belli wirga adi Madina galwer ekanyenno Hijaz kare bes belli wirga viwagota ki alu anhenum wes Madina ga adi oni Hijaz karaga wes alu anhenum ga ade nun emihun ga hashganun emihun ga hame kane bola muna de telefewa ehm baata kashf kurmaki engoto ga danwana Madina ga adi Hijaz karaga fetrifa egota ki alu anhenum minimum anhenna hame kan tafatoni emihunge boluge istashgan kashf kurmu enuniya emihunge hashgan ge huriya baatake nima kan ulabay ehma haqiqatuga mi wargina anwarin erayaka tarjih deiba erayaka bura wadaga nawarayaki Imam Malik ge mi alonganu ga awriya begatum Imam Malik de kodaga nawage kommegas alonganu na mizmana kunen algon mingi kurmati ga miyadu mani mulim wes minimum anhenu den minimum anhenu ge awriya behegotun ade huriya ilmu menes bas wada ganwa hisaben ei muna deatiliya defatiliya behegotun khilaf ke sahabul khilaf no algon mege tafsil dana madhab tak daira kom megas muna defatiliya fiwa den hashigonuge ebbes bayin ei awra nune buna hama ebbes almeren nulu wana mane ki hashi muna deatiliya ei awra nunkama wargina ilmeren bidalwe den bayin almarin fatilage ves matiba eva awra nunkam ga dekoda ganwa ei sabaki e fatilage matiba niwa kurun ei undaguwegen daane kamaka wative adi ei bay fara ekamuga sabun nukuladun tergan gares gamfaane kamaka vedanati eba wara madu fiqweringa ba istisna kurba den mi istisna kurma ekiga den bisna wada ganwa adi peflum hanuflu kurba minun ebbes bay anhinage hashganuge ebbes bay muna deetiliya defatilage ves midannevi matiba fiwa den hama huriha baataken ei awra kamga
huriha ilmering ebas wada gannawa muli ummen ekamattaka ijma'wa masaleki minun gotaka buna mihok ebroni eneya emasala rangalan ulum khilafa nuative nuata mekama behe ilmu libifa nuative adi ilmu hodman ebas masakatas nukrati mi nikan faalukam bodu haqiqaten adi mi ma boda ilmeri degen gos ilmu nikam boda nikam funa fina funa miha ka nuni nuisne gotam ay masale besnu eha miha boda mashhur masalen ema miha boda mashhur kon onna masale medenmi muna deetliya adi defaatile mes harfi madhab bayn almur mi istisna karwa defaatilaage kuri matiba minum bay minu baata ki huriya baata ki awra kamga mi onna otum mi muli umman ekam ijma'wa masalen al midanwani mi masale ki emasalaage hamakam bodkamun ade masalaage saadakama simple kam ge bodkamun ilmeri numi huna bes inge kameke ade ilmeri numi huna bes visne gotan ekameke masale ki emasala denegat mattaka visnagat mattaka mawodo ilmaka beenuwa kam bes nune isabaki huriha ilmering egotakan echke vidalwa kam ga waanama egmane ki muhammad gefanu ge ummen yoti ekam ebbasefa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge ummen egotaka bes ebbahen nuane eggalaka naarana ebbes masalega emasala i allah subhanahu wa ta'ala hadarutga ekma behegotun oin hukma khilaf gotaka shay umme kamakan ebbes wajiya hanma fulu korabba yaqeen korabba i allah subhanahu wa ta'ala hadarutga wes hukma hama ay goin ay inun gotaka muhammad gfanu umme ijma'an nuwana imam muhammad gfanu umme ijma'a fa onna masalega angenunge bo kashfukurum minimum angenunge bo kashfukurum kandra hame dekkun karum baybes niwa nukurum mi masale nunkama buna mihunaki emihunge jahilukam bezar kura mihun emihunge ilmen nekkam mihuna daka mihun adi emihunaki ilmi gotun kiha miskinu baykan mihuna hamakan amila nafsu fadhiha kura mihun den kommegas midennevi kommes minbarege khilafen mewni fatiliya behegotun adi evvore ma koda khilafa mewni attiliya behegotun adi muna behegotun adi bayin ilmeren dekoda gannawa gotuga anhenage muni hashganun awra kamga nubelweni muna deettile ekani anebba ilmeren dekoda gannawa gotuga hame ekani munu fiwa den muni hashganaki awra adi bayin ilmering ebede kudaganwa munwes e awra kamga kammegas mihuriya khilafan asfa mihuni allah subhanahu wa ta'ala mi angoni suratul nur ga wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha baki angenuna begotu mi angoni ekamanunge zinaterikan ein hamo e faalo e fawa ba menui ekamanun hama koggen nuane ade ekamanunge zinaterikamun faalo e fawa ba fiwa den ebbes ben ekamanun hama koggen nuane mi faalo fa ba hama kurun ai masalenu den mi faalo fa ba ikum baito e ba kanelu umuga ilmer mi tafat mi khilaf wadagen woni bayin ilmer da kudagen wa gotuga i hamekan mun an ba ilmer da kudagen wa gotuga i muna deetila an ba ilmer da kudagen wa gotuga i muna deetila adi defatilage matiba ema fiqweri ad madhab to fiqweri mekama de gotuga da kudagen wa organ danwalan حنفي مذهب شافعي مالكي حنبلي مذهب حنفي مذهب علمرن دكودا كنوا غوتوغا بيفم بدالوني مولي انغناكي عوريكي المرأة عورة مولي انغناكي عوريكي دين ايغترين استثناء وني بيفم بدالوني هميكني بيفم بدالوني استثناء وني مونا atuge attilage bandu fusha ade attilage anefara bandu fu manaki mi huduhan hunna farai e aware nune den ya kiga fatilage huduhan hunna farai nun anefara maneki attilage vejjiya huduhan onna farai e aware nun ekamo fatilage huduhan onna farai e awra ekamo anefara e aware nun ema mi hanafi madhab ge ilmeri dekoda ganawage ema mitanga awmen hamen dan hamekane fatilage wes ifrata beegotun hanafi madhab ge ilmeri ehm waragina madhab tak be funami khilaf dagati shafi'i madhab ge ilmeri dekoda ganawagotuga muli anhena ki awrai midanawi minimum anhena ge muli hashganu ge huriya baate ki awra hamekane istisna wegen da beeki muna deettileya muna deettila attilage defra attilage huduhan una faravis ade ana faravis ema muna deettila fiwa de huriya baate ki awra adi
Hanafi madhabge ilm merimes adi Shafi'i madhabge ilm merimes sama ebe fulun hama nassun kanaluwa eba vidaluwe mi istashiganu wahaka istashiganu boluge istashiganu tiriya faba fo hunna baatab iwes awreke ade misalaka kamfatun tiriya min faba fo hunna istashko kolta istashtan ei awraga beke Hanafi mesem vidaluwe Shafi'i mesem vidaluwe den Hanbali madhabge ilm meres dalwani hama Shafi'i madhab mihum Shafi'i madhab kutukon tafat kon befrum vidalwani minimum anghenage moonu fiwa den ehen huriya baataki awreke mi Hanbali madhabge errayo den Maliki madhabge ilmerum vidalwani anghenage moona adi deettila fiwa huriya baataki awreke aden Maliki madhabga awraya behegotu munana tafsila mughallaza mukhaffafa kummegas ebe from west maganu gotega ehin madhab tak mihuna ebas wadaganwa moona deettila ei awra non kamga adden mi anghenunga awra kamga wana kubata firhenunga awreki ade firhenunga awriya behegotun asfa hadith takum algon men engeni firhenunga awreki fula kakula medemedukan ade fula kakula mi demedukum asfa hadith tan ebori den muni ummatuge ijmaa e boy firhenunge hashiganduge fuula kakula medmi awrakama e rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum warid fa wa iklek fana nisbe wa hadith fulto terega al imam al bayhaqi adi al imam ad-darqutni riwayat wa hadith ke menani awratu ar-rajuli ma bayna surratihi wa ila rukbatayhi firhenaga awreki enage fuula adi enage dekakula firhenaage awreki enage fuula adi enage dekakula hameshe enage fulum fashagen enage dekakula hameshe den hamegota ehen hadithega rasulullah kan hadith karwa kam warid wegen mani riwayegen mani awratu ar-rajuli ma bayna surratihi wa rukbatihi firhenaage awreki enage fuula adi enage kakula demede tomegs mi de hadith ki wes e hadithga ege sanad banarga masala in ulunu hadith ta kamga vies ehem bawar hadith tawga aliga adi ehem hadith tawga ihiga mi en amal kurwe adi e balagane adi yaqin kurwe darajaga hadith take midane sanadu gotum balikashvi kamga vies mi danne wal hadith ta mi danne wal riwayat ta ei ege sanaduga balikashke men ul riwayat take enmes eta bawar hadith tawga aliga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe bekaluna awra niwa kurma amur kurwa fa amurta min as eta bawar hadith take ebori firhenage hashganun enage fuula kakula demet ei awra kamga yaqin wa daraja evara dalil ebalibe den ummatuge ijmaa ese boy fuula kakula demet ei awra kamga en midnevi e niwa koran jehne dan kamga ename khilaf ulani fuula kakula demet ei awra kamga wairu fuulu ei awra gatede gimne ben hejje adi kaku ei awra gatede gimne ben hejje den ebora kuda khilafen ulani mi kakuluge matiga miwa faage fanamas gandu ei awraage terege himene bain hije kommegas mi kanatawga khilaf ebole ehnamas maaganu gotega huriyanam sebaswa masale fula kakula demed ei awrakama adden fiqhi rayu takaddim kuriga miga aswa bain hadith tan algon men baladanga beje den adi khas gotega faage falamas gandu ei awrahe oda awranun he mi kommes minwarege khilafin ulukam ga vies bar gina ilmering burawada ganwani adkuwato gina ilmering burawada ganwani faage falmas ganaki ei awraage terega himene baykamga ei ekama barlibe etan hadith take rasulullah ikfan garim warde fawatibe ei egteren hadith ki ali ikfan riwayat wa hadith ali ikfan bidalwani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubriz fakhidaka wala tanzur ila fakhid hayy wala mayyit الإمام أبو داود ابن ماجه رواك روا حديث رسول الله كفان حديث في الكربني تباعه فاعه فلمس غندو ندك فالو نكراهش كمه ميه كان ندكاهش كمه أدي مارو فاوا ميه جوس أدي ديروهري ميه جوس فاعه فلمس غند تباع نبلاهش كمه أدي مي حديث بينجي فاعه فلمس غند أي عوريكان إما الإمام النووي رحمه الله بدالوني جنا علمرين دكونا جنوا قدقا فاعه فلمس غند أي عوري
ema egot ei imam shafi'i ge madhab ki ad ei imam abu hanifa ge madhab ki den imam shawkani ve sidaloni haqiqatuga haqqaki faage falmas kan ei awra kam gawme ad mi dalil takaballawa ekle imam shawkani kanalwoni faage falmas kan ei ham yaqinu wes awra ei haqqaki den ennamas waragina anmarin mi kama begatun asfa hen hadith takwas ballafa vidalwani faage falmas kan ei awra ennamas hangrama ge halatuga nuwata hangrama ge halata egwa fada halatawga faage falmas kan ge kurikolo kashfumaki ei masale nune ei al-imam al-qurtubi vidalwa fadain mane ki faage falmas kan ge kurikolo kashfumakon ei masale nune adaki ade faage falmas kan mi awrekam dalil kodde ane hadith ki muhammad ibn jahsh kya befle muhammad ibn jahsh riwayat marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة محمد بن جحش एक या बेफले मोहम्मद इब्न जहश दने कम गाविस ए ने की हकीकत का मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न जहश अद जहश के दरिकलु अब्दुल्लाह के दरिकलु मोहम्मद मी ज़ैनब बिन्त जहश के बड़दात क्या बेफले अब्दुल्लाह इब्न जहश के दरिकलु अद अब्दुल्लाह इब्न जहश के सहाबिया बेकले में मोहम्मद की वसम रसूलुल्लाह खान के सहाबिया बेकले सहाबिया बेकले में तरिंग ला जुआम बेफले ene dalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'mar ekiye sahabiye ge karen badagen neviruga e beflege faage falamas gandu defaage wes falamas gandu kashfu kure faawani ko fenwadagatmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'mar bidalwiye e ma'mar tibage faage falamas gandu defaage falamas gandu niwa kurahoshkame fahe falamas gandu ki ei awra ge teren himilgen babeke मी इमाम अहमद रिवा करवा हदीस अद इमाम अल बुखारी इकलेफान के तारीख का मी हदीस रिवा करवा फे कमेगस मी मामर की मी मामर इब्न अब्दुल्लाह इब्न नज़ला अल कुरशी अल अदवी अदे कुरैश वंहा के अदिजु बागे निस्बा सहाबी बेकले अदे मी बेफला का रसूलुल्लाह खान मिद इरशाद की हकीकत का मुली उम्मत वस दे इरशाद मी अंगवणी फागे फलमस्कन निवा कुराशे एनी ए औराग तरेम बाबा के हमें कथा रसूलुल्लाह खान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंग असहाब बेकल जुरहुद अल अस्लमी रिवा करवा गतगा एकले मर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलय बुरदतुन व qad inkashafat fakhidhi faqala غطي فخذك فإن الفخذ عورة جرهد الأسلمي بداروني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم ادوك تمنى كارم وداك نويرغا تمكل كفان بدله تمنى كارم وداك نويرغا تمنى تركر باغ هني بردا ان بني تمكل كفانونغه فخذ تمكل كفان فاك فلمس كان كشف في حامي في رسول الله كفان حديث كربي غطي فخذك فإن الفخذ عورة فاك فلمس كان نما كراهش كمه اني اي عورا فاك فلمس كان من مني عورا ترينه اما ميهوريها حديث تاك بلايرغا اغم من دليل بني فاق فلمسكن اي عوره كما دم فاق فلمسكن اي عوره تو عوره نون تو مسوال فدني كي بينتو سوال فدني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلتك بلايرغا ايترين بين حديث تا كون ابا باي فار دهوي نو تا دهوان ابا اولي فاق فلمسكن اي عوره نون كما ميغتون اسفوا ان حديث تيورا بفنس ادو صافنا نبر مشهور حديث عائشه طفان رواكر حديثك صح حديث عائشه طفان بدالوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه هذا إمام أحمد رواكر من حديث عائشة طفان بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوهق إشين وداغن إنه يرغى إكليك فانو إشين وداغن إنغتو إكليك فانو فخذ إكليك فانو فامبلغ فلمسغنو باي حامي فاوانيكم أبو بكر فانو وداغن إكليك فانو أيه وداغت مو إذن إنغ وداغن نبيه دين رسول الله كفانا كليك فانا إذن دبمون أبو بكر فانا بدو داعي النبي دين هم هين
Abu Bakr faanu wedawdagen nevi irugaves eklek faanu nevi ham eklek faanu kuruves nevi kotashe den Umar faanu wadagen wedawdagat me hudden wedawdagen nevi den Umar faanu hudda devumu eklek faanu wedawdagen nevi irus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nevi eklek faanu nevi hal kolgay den Uthman faanu wadagen wedawdagat me hudden wedawdagate hudden wedawdagat mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklek faanu ge feiran kolu dammawalwa eklek faanu ge fampul niwa karaviye den mi bebe from mi wadagen we come in nimbodagen emburi nukuma wadagatumu uriha be from wadagatumu ashtufanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwalu kurebi ekmana vidalwani timakamana denevime Allahu wa rasulaye Abu Bakr adi Umar mi be from kalek fan gariha bedwadagatmu idinen edwadagen we iruga idinen edwadagatmu kalek fanu edbe from idina de iruga kalek fanu hama innawi halakuluga innawiye ekmako Uthman ge faanu idinen edwadagatmu kalek faanu ge feiran kol danmawalwa kalek faanu fampul niwa karba fime ma'aten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul karbani Aisha kirta Allah subhanahu wa ta'ala gandi vidalo me malaika bekanun Uthman faanu deke ladwetge wadagen nawe hemima malaika bekanun ifrat deke ladwetge wadagen nawa faraaj deke timan kalek faanu ladwet wada nugannom bi heje ad Rasulullah fan hadithul karbani malaika bekanun ebefle deke ladwet wada gannawa befla deke timan kalek faanu ladwet wada nugannom bi heje hamakashorun Allah subhanahu wa ta'ala gandi vidala hamakashorun eklek faanu deke Uthman faanu deke malaika bekanun ladwet wada gannawa komegas mi hadith mi Imam Ahmad mi ko riwayat rawafani den mi hadith Imam Bukhari ibe ta'liq ko genna wafa ikle fan ga sahih ga den mi hadith Ahmad ehnames kura tafataka eki ga ben Imam Muslim genna wafa ad Imam Muslim ga sahih ay Imam Bukhari ga sahih fawga den emme sahakam bod hadith fay ima mi hadith mi riwayat kurefa Imam Bukhari ga riwayat kurefa wani ta'liq ko ima ta'liq ko riwayat kurefa hadith taki musnad ko riwayat kurefa hadith taka idraja ka hadithanu Imam Muslim में hadith रिवायत करवा Imam Muslim के रिवायत अलगन में जहन इस्कंदे Imam Muslim की किने तो में hadith रिवायत करवानी Imam Muslim रिवायत करवा hadith का मी उन्ननी आयत तफान विदालवनी كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه आयत तफान विदालवनी رسول الله صلى الله عليه وسلم तिमन कमना गेगा उन्नविये timan kamna gega in ariya kan onnevi iruga eklek fan onnevi eklek fanunge fampuluge falamas gandu nuota eklek fanuge fampuluge mi makalwamas hamakura bagenne fakhid nuota saq ema mi emme sahakam bod riwayakam galgonon balagen finama bisna wadagenwa mi ma muslim riwayakar hadith ga mi onnani fakhid nuota saq waki Rasulullah fan hamakarbagi invi eklek fan ga fampuluge mi ma kalwamas gandu nuota faga falamas gandu ema miyati ihtimal asa ema bagotaki abudus hadithun dalil nagarga ihtimal degotakan ihtimal asiya dekamege probability asiya ekun dalilen nunege mene maneke mihar mi haditha shakku miyai mika hinkama kannu ema Rasulullah fan ge fampulun kashfu korefawani kiya mimmarakato mihar shakku ge hingeje maneki hadith ge riwayat ge ga eklek fan ge fampulge falamas ganum bain ham korefa wakam akam ga wanama anen hadith tawga anen riwayat tawga menani rawi mi shakku korabani eklek fan ge fampulun kashfu korefawani eklek fan ge faage kakulum tirige makalwa mas ganum baike nuwata kakulum matige faage falamas ganum baike ema mikun egotukaves dalilen nunegene faage falamas ganai aura nunkamaka ei ekamaki anekamaki mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garim wardifa hadith ka barga mi eklek fanun kiben hingafa wa fi'le kame ekamaku faage falamas gan nimakura angafa hadith taki ei qawle dunum vidalafa basul taki abudus usul fiqh ga onna qaida ki nota fiqh ga be almerin ballawa qaida ki ibs de dalile تعارض وجنما عم قلت دليل التعارض انه عليكم وتعارض وافدين القوم من ايه بسنيكم قوانما فعلي دليلا قولي دليلا ديتن ابو اسكن دنجهني قولي امر فلان باقي كليك فان بداوا انت امر
iskanden jeni telefon ge vidal won toga menoni ghatti fakhidayka hada timage fakhid timage falamas gon niwa kurashe mifadain ema abudu salgon me iskanden jeni telefon qawli basultaka ema egotum wes min argumena dalil libe kanne den anekamaki mi hadith takum mi dehawa fadain ei waran ekashigem wani notahama yaqina gaatan algommenna ingandani eklek faange faampulum mihame fawani eklek faange mi faage falamas gonu kamga vias ade ei faage falamas gonu kamga vias ei faage falamas gonu warak kuri kole ema kurins denar fadain bain admering ba vidalwe al imam qurtubi fada bain halat tawga faage falamas gonu kuri kolo hamavun ei masale nu ei misalaka hangrama ge wagutuga nuwata miha ku nikam bod masakate kurmuge tereke misalaka algon men tere mihus monade gen tiber masakate kurar ba faran arwa jahalar ga kaku ha men gadan ot kakunu jegin onnaba ha men gadan komega ema mi ham yaqinu wes faga falmas ganu kam ga wes ei faga falmas ganu kam warak kuri kon ema ei ki ei wes ema ekom dalilun be faga falmas ganu awre nun kamaka dengan akamaki mi faga falmas gan rasulullah ikwan hajkolum miba mi hamu ei hamekani mi haditha gulifawa kamen ema mi baki haditha ka guli e haditha ka maccan huttifawa al haditha ka macca kurgalwa leifawa masale kamek vejiya ekamun negeve maana ei en hukum tawge maccan amwegen dane echenu ema muriya kamaka ballafa ilmer vidalwani faga falmas gan ei ham yaqin wes awre komekas ei رأيك ترجيح لبه رأيك دين فاجا فلمسكن أي عوركم جوانما دين هم بجيا أتي كاكو أي عوره موت عوره نون هجى هذا كاكو أي عوره نون كم جا بدالوا بيفلون دليل نجوا حديث مي أقول من واقع في شموجا مفرط مالجنا دنوني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرب نماذج كرباجين عشان نماذج إنذار كرمان تبي أصحاب بيكلنا إكمل الله سبحانه وتعالى بيفنا بيكتم مباهات ودقنا خبر فخر ودقنا خبر ده مرتك رسول الله كمان نكم بار نكم حلوكو بداك النبيرجا إكليك فان إزار متشن نبيرجا إكليك فان كاكوفلو وني هم كريفا إما إنجي تكي إكليك فان كاكوفلو أي إكليك فان كوفلو هم كريف كرم إندني أي كاكو أي عورين نون كمان دين هذه mikurim medenno fakhid ade faaga falamaskane awra nunkamga vidalwa beflu enum wes bay kantakun eba dalil nangwa egeterem bay hadith tawga mi asfa min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab beflu geterem bay befluna wahful dakwairga nota befluna bay irshad barga beflu faaga falamaskana me jaswa wa konnani باقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلنا واقع فل دكوار كانوا تبيفون إنك سمال كان جنوم متكا باقي فلوس منكا من جسوا واقع إبوه إما إين بيف إيبس مي فخذ أي عورة نونه بدالوا بيفلون دليل نجوا مي دني فدا حادثاتكم بس كتما رسول الله صلى الله عليه وسلم إين كان تكرر واتيبه أي بيفلون بدالوني بيفلون بدالوا مجا إبوه حقيقة أي بيفلون بدالوني إبس ميهكر එහෙම මීහෙක්ගේ අවරාගා නුජහේන ඉබරම් ෆේරාම්ගේ මතින් වෙස් باقي ෆේරාම්ගේ මතින් වෙස් එහෙම මීහෙක්ගේ අවරාගා මෙහෙ නුජහේන එමෙ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්හාබ් බේකලගේ ඉබේ ෆුලක් තුර්කරබංගනේ ෆේරාම්ගේ මතින් වෙස් باقي ෆල්මස්කුන් ගා මෙහෙ ජස්වාකම් ගාවානම ඉන් දෙහ කොද්දේ ඊ අවරේ නුන්කා باقي ෆල්මස්කුනේ අවරේ නුන්කා කොම්මේකස් එහම ඉබ්න හස්ම් දලීල් නංගවනි මිතනුම් باقي ෆල්මස්කුනේ ඊ අවරේ නුන්කම එහම ඉබ්න හස්ම් දාල්වනි අවරාගා ඒ වරේම ෆේරාම්ගේ මතින් වෙස් මීහෙක්ගේ අවරාගා අල්ලුම් හිෆුම් බියුම් ඒ එගොතක වෙස් හුදෙන් මානක මෙනු යහම කනලගෙන් හරාම් කම එම මේ ෆාග ෆලමස්ගන ගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්හාබේ කලංග බයි බේ ෆොන්න මේ ඉර්ෂාද් දබාර්ග මේ ඒ වෙෆුන්ග සමාල ගෙන මුට්ටක ඉෂින් වඩාග තිබ්බාර මසලක මේ ජස්සුම් එයින් එබ දේහවෙගෙන් දේ ඒ අවරණුම් කම කොම්මේකස් මේ උරියා දලීල් තකුම් වෙස් ඉංගේචකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අමුර් ෆල්තක ඉර්ෂාද් තක බලාර්ග ෆාග ෆලමස්ගන ඒ අවරේ කම්ග විදාල්වා බේෆුන් ඒ බේෆුන් ගරයම් මේ තර්ජීහ් ලිබනි එන්නමස් කනලගේ ඉංගේ හකීකතකි මිෆාග ෆල්මස් ගණ්ඩා දෙන් පාග ෆල්මස් ගණ්ඩකි ඒ අවරාගේ තෙරේග හිමිනේ වාග අවරාගේ තෙරේග හිමිනේ බයිකම් ගාවියස් ඒකි මෙදන්නේ ෆදෙන් මි ජින්සි ගුණවනා එබර්ගේ අවරේ නෝංකම් මෙදන්නේ ජින්සි ඉන්සානාගේ හෂගොනගේ මිහිමිනේ ජින්සි ගුණවන් ඒ ගුණවනා එබර්ගේ අවරේ නූනේ ඒකි එම්මිමත් නූන්තෝ අල්මරංග විදාලවනි
bayin halattawga ibrahim kitam ekari istisna halatakam gavis halattawga faaga fan masgan go kurikol hamu ki ei masalen nune den adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi kantakure fadain bay bebe fulungi ismal ka genna mattaka mi e bebe fulungi fampul ga jesse jessom ingendani eki ei awrakam ga ves kuresa ne fadain jinsi gunona everge awre nune aden mikam ga ilmeri hatar mazhab ge ilmeri mes dekada ganwa gotuga faaga fan masgan ge faaga fan masgan ei awra ennames imam malik gareuga adi imam malik fi abu hanifa mi mughallaza ya mukhaffafa ade emme lui awraya emme bura barugada awraya tafatu karwairuga faaga fan masgan himeni mi befun gareuga awra mukhaffafa gatelega kuma kas awra mukhaffafa kam ga ves eves awra ade firhenanga awra abegatu ilmeren dekada ganawage algon danwala wahaka nimalana ade imam abu hanifa dekada ganwa gotuga firhenage awreki fula kakula demedu ei awra kamga vejjiya ebe fulon dekada ganwani kaku ei awra ge terege himine beke ekmako fulu ei awra ge terege himine be nune maneke fulu ei awre nu fula jegin hama vidigin onnaba tiriye onnaba ei awra den kaku ei ekmako awra adi kakuluge macchen onnaba ves ei awra mi hanafi madhab ga fula kakula demedu ei awra ekmako fulu ei awre nu fula jegin hama vidigin onna tiriba ei awra den ekmako kaku ei awra ema kakuluge matis ei awra den shafi'i madhab ilmeren dekada ganwa gotuga fula kakula demedu ei awra ekmako fulues adi kakues ei awre nu adi shafi'i madhab ga kaku ei awra ge be nu adi fulues ei awra ge be nu ema fula kakula demedu ga ba ei awre ki em bias shafi'i madhab ga ilmeren vidalone fula kakula demedu ei awra kam ga nuyes fulum wes adi kakulum wes bay nimako forwan jehene sabaki fulum bay nota kakulum wes bay nuforwakam ga wanama mi fula kakula demedu kommes bayn onnani hame kashrufe ema awra nimakur mattaka mi fulum bay maneki fulum bay ki fulaki war kulode chema fulum bay forwarna fulu foriva den kakulum wes kommes bay forwan jehene e fula kakula demedu awrakam ga wanam mi de baves forwage nuni edemedu furiyamay kon nuforwene den hama hanbali madhab ga almeres dekada ganoni shafi'i madhab almeres dekada ganwa gota fula kakula demedi awre ekama ko fulwes adi kakuwes awra kam ga nuhmene enmes awra forumattaka mi de bain ad fulumwes adi kakulumwes kommes minwari niwa koran jehene den maliki madhab ga almeres garihuga ebe fulumwes vidaloni fula kakula demed adi fula kakula demed ei awra ekmes maliki madhab ga ilmeren mi awra mughallaza ya mukhaffafa ya bakra ba irga mi fula kakula demeduge midenne mi jinsi gunawan fiwa jinsi gunawan e kurimatinna adi frogum wes eba fiwa den onani awra mukhaffafa ema awra mukhaffafa kamga wanama fula kakula demedu mihimene gendani awra mukhaffafa ga tedega midenne mi jinsi gunawan onna area istisna kofa admi mi madhab to ga ilmeren awra behegadan dekada gannawage den hamekani algon min wahaka dakom midani namada behegadan kam gawana mi pointun algon wahaka nimmani namadu kurmuga namadum beruga awra niwa kurun ei wajiben emvijja namadu kurairuga awra niwa kurun jehen adima awla kam bodogembe kommega swalaki namadu kurmuga awra niwa koggen awra niwa kure fada libigen wamiha efumu qur'an kan libigen wamiha awra niwa nukon namada badfiya enage namada ki baafun namadan huriya almari ngari gavis enme swalaki awra namadu kurum danikom awra kashwajiya den wani kenen heje imam ade hanbali madhab ge almari dekada ganwa gotuga ade nota huriya madhab ge almari suratam dekada ganwa gotuga namada banisra fashnisra e namaz nimenden awra niwa kurun e namaz saham ge shartai mi namaz ge kurumun dar ibs bayga e awra kashf kofina matima amille kashf kofina namaz batil be den amille kashf kurumen nadi ehin goto kashf kurwejja den mane kenato ade ge tafsil darga hanbali madhab ge ilmerim vidalwani awra timage qasdaka nula timakuri kamaka nula amille ikhtiyaruga timakuri kamaka nula awra kashf gen diyi ehin wejja e kashwegen dia awra kashwegen di wara kuda tangole kam ga wefa
bara kuda irkolakan e kashfun demigen diekam ga wanama e namadhu sahih e bas masale none ade mitanga befum vidalone aura kashfun furdama kashfi aura ge ha bodu beinu adi kashfun eha digu muddataka demigen nude awan ena e niwa kollafi ema egotaka bes namad batilan wan namad rangalwane ennames namad den nam aura kashfun wara boda kashfi kam ga vias misalaka vajegen kudatangole kashfi kinu wara boda kashfi tima amile kore kam ka anula misalaka vajegen vaga sabun fera negen dei em vias hama wagutun ena e aura niwa kofiya namad batilan nuane ekamaku mi kashfa hurun digude mege hingejiya barem ene negigen namas ene nengen namas war digu kon e kashfa hurun digu kon demige hingeje emejja ene namad oti batilafa e namad alun kuran jehene adi hame gota amille gastuga ene kolli kamakon aura kashfejiya hama bagutun namad batilwi alun ene jehene namad alun kuran mi hammali madhab almarin de kodagan wage hanafi madhab almarin de kodagan wagotuga mi aura mughallazaya aura mukhaffafaya befum mi baykurba befum aura mughallazaya ki midanwi taghliz kurayfawa imme bura imme wargada aura ki mi ingres midanwa genitals nota external genital organs waki midanwa hingotu danna kan nama insanage hashiganuge beeran nokumefa hunna jinsi gunaman e jinsi gunaman ei aura mughallaza den hama ya ekiga hashi furgas faratun insana furgas faratum mina halaqat ad-dubur nota ingres dananama enas engotaka dananama furgas faratum miheku bodkam dimattaka e bodkam dem beenukra holi gulifawa hisabu ei aura mughallaza e baaki furgas faratum mi e bodkam dimattaka beenukra e holi gulifawa hisab den kurmati faratum firhene genama enage jinsi gunaman himilifawa hisab hanafi madhab gambe from mi namada hunerga aura mughallazage tankole e aura mughallazage haturbakala ba kashfejiya haturbakala ba minbara enage qasdan netwes kashfejiya oti namad batilafa nuwata aura mukhaffafa bes ena amille qasduga kurikamakon kashfejiya oti namad ekiga batilafa ema alun ena namad alun jeheni kuran hamegota anhenak bes enage namad kurmunga terega enaga aura tere aura kam ga himene bay kashwegen di kashwen gos rukunaka namadugo rukunaka hunnaha wagutu e kashwegen gos huri kashfu demigen di ad aura kashwen gos e kashwefa huri hurun demigen di rukunaka hunnaha wagutan emvejja namad oti fasidefa namad jehni alun quran maliki madhhab ga isbeflam bellwani aura mughallaza midannu ba kashwejja oti namad batilafa aura mughallaza ekiyun hisabun evs bay kashfejiya namad batilwi den aura mughalla egmane ki mihako namadan hurmuga enage qasden netives enage feera misalaka vettuni vettumu aura mughallaza kashfejiya dan emje enage namadati ati batilafa ena ikhtiyar net qasden net kuri kam kumes ade aura mughallaza kashfumungati namad batilafa den shafi madhab alimar dekoda gannawa gotuga namadan hunna iruga e namaduga ena forwan jeheba ena kodana kan libigen wa haluga forwan jeheba forwagen hurmuga telega ena awrain eba kashwegen dei ad enen kash foruma kodana kan libifa bay kuma kashwegen dei e kashwegen dei e warihama ena amille kuri kamakum ves mota ena amille nungata kuri kamakum ves forwan jehbe ki aura ema aura eba kashwen gosia oti namaz batal fa mane ki shafi mazhab go me kam ga me harkash kam nenani shafi mazhab ga mi ko namaz hutta bari hama bay asken namaz mota nungot kum ves ena ga aura kidiya ves kashwejja ena alun namaz ena ga namaz kurmun dia namaz oti batal fa ena alun namaz kuran jehni bari hama ena dajigen ena mi aura kashwe kam ga ves nuwata kommes januare misalaka geriye bakariye bulalen etchen as enage mundan nuwata ifadechika damalime ena aura kashwegen dekam gavis nuwata kurugudu kujjak baaliku nuwa kurugudu kujjakas enage mundan nuwata fatluna nuwata ena lagin huri hedmaka damalagin aura kashwegam gavis min komme hale gavis ena aura kashweg jiya enage namadati batalafa enage ikhtiyar
nekam gaves enage qasden nekam gaves ena amille kurikamen nungam gaves aura hamaka shuma ki goti namaz batulefa kurusden fadain shafi madhab ga miyem nikam ga me harkashkum ay madhab ay sabki shafi madhab ga timaga amille qasduga kurikamatto nunto ekmaga bes farq nukure kumega smi namaz ga aura ka shuma begatun hatar madhab ga ilmarin bidalwa waqta وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته